Hadin ke Chingalang ke Central Executive Committee CEC ke Hill State People's Democratic Party HSPDP ubah KP Pangyang Presiden ulah penmana baka parti kan ai ke kyrshan bapura yau kyrtong ke United Democratic Party UDP ba Eugene Lingdo khon lead ba SK Sun hage election chino mikmat chiteng samoy na Mawphlang Constituency halor early constituency morganeng baraja bala ubah pangyang klem tre ban kren ai na marka UDP morganeng ke klem penyang kyrtong kat bah raja bala pat ke HSPDP hi kamdani kinong kitkam ulang baka parti ke kwa yu presiden ke UDP ba medba lindo ban kharkarki ekchelang jog Regional Democratic Alliance RDA bani kran nikimat ki bedai na bentar cingelap election sidang samai ke balong akalai putrek ursau arjar arfoi hot bat kajing kerpat bat kajing ekren bat presiden jong ka UDP mal ngila don lepa hapo ka RDA te ngila yo bani penbaik kumtu shwa bakin penmana hang tai ha Mawphlang yu candidate jong ka UDP iba Eugene Lingdo kun jong former MLA ba SK Sun berklano ba kum ka parti ngila rai sai minta kasi na lor bada kren bangin ai ke kyrshan ka pura ya candidate jong ka UDP ka bolong part and parcel jong ka RDA ten rei ha ju ka poru shwa bangin ye lek yami saki jaka ban lek ban campaign yau tei Eugene bada candidate jong UDP kum ka parti ni pentip syaka UDP bangin ya song kerki ru yaka RDA meeting tang bangin yo ban ya perkhat khamha kumno bangin ya tur seprang ne ya seprang ha ka ban ya leilang saka campaign ne ban kesan yu ne u samla na ka ban ta ka ni ka by election tenrei hakbedei pada bat kiwei ki konstitusi kum hapo raja bala ni klemdon e ban ong bat hapo ka mauring kedeng ru nagaliang ka parti ngdon iban ong na marba nagaliang ka UDP dan ka RDA kamdon yu candidate jongka hangtay po mauring kedeng